Motiaring TLP School along Children Day ke Talon Pon. Lakakre Troxy, Sochenganta constituency ke parlo, Angjok Pani PS ke parlo, Motiaring TLP School along, Rongarad la pen school president, Thanbang Pian Parta, Lochalio Samaratum Chetong dun pen Children Ding Samjin pen Talon Pon. Labangso School Asamis medium Pinagajok, Lochalio Samarapay ing RP. Lasinona bang ke English medium anki pon thujia pansi sayang deng ke klem pon je pantamit chingwai pon. Sonsi bangso putha karibang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangla pen, EM Richard Tok bia pan tok jir pen, Pinpura lopali ikpo busalang netum pen ningji pon. Langkang pen komol kathar nang ke pali abirta Malong News. Oh lalu tamane nilitum ladak Motiaring TLP School 1985 pinengan ningkan thongkebra narkeban lo lasiladak school bangso hutpen Assamese medium school pupen ladak penangan ladak Mutiarong ariso ejang tum dak CLP school pur hipen ho akethe yang deng akang tu yang dengan dapur hidun lo sita melanon continue ningkan thom pli abang dolon masih dak student mate kecali au somartum jumhe gason lasi pini niritum ladak Motiaring tiarong arat pini nali tumaphan media korti tumaphan nang chuphanang kok bangke lalo lasi alam bangke ladak osomar jumhe glo la penoni tum rongarat pen punoi ba managing committee pen punoi birta kar julong bangke ladak student ki komre mate ki jumhe ga joine la bangso school ka pregdimpon si trek pon pupusi niritum birta long si tong sekot pini rat chingrum lo la pen managing committee tum pen chingwai chingsailo la si la bangso school bangke niritum school da bari ma school lo pot la pen la so school ke ba pon pediaji fancy niritum chingwai nang pusi tong sekot pen chingwai lo la pente non niritum kachingwai ponateng bangke lalo je pini rat doan la pen managing committee doan pini niritum ladak meeting chingwai teng pen resolution deng lo la so resolution ateng pen si pini board education chairman punoi ba education EM punoi ma BPO tumhan punoi tu la bangso message bang palenang ba la so resolution alu bang papalenang la sila so school bang ke aprang teng aprang amang le papa duvet nang padu ver nang po la pen non iltum thihek pen ke chingwai pon bang ke non Assamese medium school a join si student jum hek la si puthot non abang ke Assamese medium school padu de si English medium convert nang po butan tum arsik jik pen chingwai pon lo la pente kado gabe ladak osomar ko anma rong si osomar ke do la so school sinang toy dun enang po la pen school bang puthot misen pen si padu ponang po la pente master tame inuet mastorani pen ka kethan sab katorado la si puthot non inut mane master nai pi phansi akethe ge ding tum phan nangle tum media thudi hin thudi ben si madak ni tum rat hoy chuniri poneklo so nangli school long total enrollment student bang kwan apai deglo non do bom bangke bangkri hini be bangke ni masingge paso bangkri hini pen an vera joini si central ni pen si bertanang palilo mate order dolo je la school bangke uthai nang po porlam le he mane akapte school long si chingrom nu nang po si inura master long bangke bang thongke enrollment do wek nangi astan non ke bang thongke pe plengi phan bangke penang andolang non thima non ke bangkri hini be nasi la bangkri hini be sitame osomar bang bang be la pena ko ni li tame isi saso katora kichi theglong mate kado be rat atum same rang theglong he mane single teacher atum mangke kisumana problem mang do atheke no ma training to po anke training gundi ta chokchi bu Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.